Politics le Thu Thar Thlirna episode samli palina kan lo lom le vek chu kan re de ulaka tun tu ma hian Khawvel chanchinthar sang tele indiaram chung chanchinthar then khatta po han thlir zaw kan han tum bokonga am ha sabara chuan me ni som ni pathum zar top ni khan Russia le Ukraine ten mitang anin thleng tana mitang hemini an hima sabara ni thleng te hi sipai zan ni som sari pakole civil bi za som ni an nia ti chuan hemituk me ni som ni pali in rinni khan Russia chuan Ukraine chu drone zani som ko pariat le missile som pakoi na beya Ukraine ram mun som ni pahnia an beya tin Ukraine ram hemi a province ati an ram peng sang khanga khan hetia Russia missile tele drone bom te hian boina na sata kan thlena tin chiat na te po mun sang a thlenga hei hi Russia le Ukraine in dawan ya tanga Russia in tum khata avansa tanga Ukraine be na sat per tum nia soyani Ukraine Air Force te chuan Russia cruise missile somli pangale UAV unmanned aerial vehicle anti zani samruk parok ten lokap thlanin anin sei ve thunga Ukraine lama hian mi som panin nunna an chanani ti chuan he thil thleng hi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan adem thua sei chuaka Russia in Ukraine ron beile vak chuk changa US sarkar angoi reng chu adem thu soya Khawvel ram dang tele US te an ngoi reng hian Putin an fui phur zel tina ania chu wang chuan Russia hi kan dema kan hre ka tul tak zetani ti in trong kamaron nei le bokani Russia lampoin Ukraine drone za som vel chuan lokap thave bok din an sei boka til lang siang tareu chu Russia le Ukraine boina hi ala top lowa khatianga bitang te anin thleng tona in rem na te kong an zo chodor mati mek lai khan na sale zo zoken Russia lamin be puan wathak ta a ti chon Ukraine lampoi hian an lo chang let vezel ni na lang ta ni hetiang bo rok trip tak kara hian atum thumna tan me ni somni panga pathian ni khan Russia le Ukraine te chon bitang zathum pathum anin thleng ton le ta thawani i kan retrawanga kan han soinun lenga Ukraine le Russia palai te khan Turkey ram khopui Istanbul khan in biakna an ne khan anin rem na nei chun chu mitang sang khat in thleng ton khan ya tuna hianin an in thleng ton hian an kalpui chhoma pa pa hi ni thumna thumna tan han kalpui zo le ta an mitang in thleng ton tur sang khat hi an puitlin zo thengem ti chu hunin la ron shrilanga ti chuan Russia le Ukraine in do chungchanga hian thil lo lang chiang ta deuh chu khotlang ram abiken European Union kan ti te hianin Russia an ho ema Ukraine an tana ti chon US President Donald Trump pale kai roi sarkar te hianin remna palai na tho tumin eng tin ma malak na kha pultan na te kan han nei thina tun thlengin he European Union te le Donald Trump te malak na hi ataka motora la omri lo ti kha chu thil lo lang chiang ta deuh ania Russia le Ukraine in kar boina hi eng tiang takin nge chin felanianga eng ti khuna nge chin felaniang ti chu tu banan soi thilawa apik takin US hian poimo na thuk takan neya maro chu Donald Trump hian ain soi ang le alo mathlir to anga Russia President Vladimir Putin a min thei mai tura ain ngai na hi chu ala hlo thleng lo ta zel chu ni a chu wang tak chuan Ukraine ram hian European Union te thlopna amomo chho tel don ni te point alang chho zelani ti chuan a pahnina chuan Israel se pei thu pawng tu ten an soidanin tuna Hamas te laka be puan thlak Gideon chariat anti an nei me ka hian an tumper chu Hamas helpol te watha chimi chiam lam ni lovin Gaza ram aram vala ople an nei tur semna te kho khir an du nin anin soya he Gideon chariat operation a hian Israel sarkar hianin Hamas mi le sa zariat anti hlum to nin anin soya Hamas mi le sa te chu andang chep to hlea ral be dan bu malpo Hamas ti hian an nei to vak lo nin an soya remre ba Israel se pai te chon lo be let via chu wang chuan khatianga tun ma Hamas tena in huai hot thatta ka Israel se pai ten do let ang khani to lawa tun truma chu tlang ram han ti le guerrilla warfare an tia ram noi le khatiang vela khan an tlan che de mai to nin an soi ve thunga ti chuan Israel lam hian Gaza ram za somli chu an tu hnuai da to nin an soya ti chuan tuna an tumpul puiber Gideon chariata an ti hi chuan
Hamas te chen na mun Gaza hi Israel tu hnuai da an tuma chu wang tak chuan Gaza ram za som sari panga an tu hnuai da le tumin tuna hen he bei pui hin kalpui le bup mup to ni ti chuan Israel sarkar hian an tum dan chuan Gaza an tu hnuai an da fel hnuwa Palestinian mi pui mak ta doi ni le point khat te chu mun thuma thendarin an chen na tur rot sakan nenga chung mun thuman thendan tur an hisa pa chuan northern Gaza an te Gaza marlama te central Gaza an te Gaza mun lai li lai te le southern Gaza an te chu Gaza chim lama te then an tuma khanga khan mi pui mak ta doi ni le point khat te kha a hlomin an chen tiranga chung an chen tir fel nuwa chuan eitur semna mun pui atlem bera mun thumtal i southern Gaza le central Gaza hianin Israel sarkar hi te hian an siamanga chung an eitur semna mun pui a chuan US company pahnih UG solution le safe solution ten eitur semna hi an thokang an ti ni amaro chu northern Gaza lamai ro chun hetiang ro man ni hian nei lo thunga UN nuwa ya na thok ten eitur semna an tho mek chun an chun zom thei don ni in an soi ve bakani chung chu Israel sarkar ina Gaza ram lo ne in an kutan thun we da vek ta sela an malak tum dan ni hei chu ro man na me ni ya amaro chu a hlotling tak tak gam ti chu hunin la ron shilanga tin thil hlotling theilo ani ve na lai ta po wa hlotling thei tho poka a theilo na lam tur ta han tlir taila e Gaza mun hi Palestinian te ram chan ve ania chu wang chu Israel in sipai chak nam hangin han be vi pon ni sela UN hian khatiang taka Palestinian te opram Gaza Israel na thun nei na wa chang tur ka chu objection dal na ron nei mi theya en po chun sela Israel le US tang rol ero chon Gaza muna eitur semna an kalpui thin ro hi chu i kalpui chun tum viau me hi Donald Trump sarkar ina Israel malak nei ron thlopa ni chon ti hlotling te po chu ani thei tho boke hunin lo ron hrilang tuna chu ke ni chon malam hun kha kan lo soi lok fak lowanga tun tum Israel sarkar en ro man na nei dan chu katiang khan ya ti chuan me ni som ni panga pathian ni khan Israel ten khon khovar don thlanga Gaza an pe awangin Palestinian mi som thum chuang in nun nan chana ti chuan US sarkar chuan Israel hena hian Gaza a be puyan thlak mek chu ti khutlai ri turin ngen na te po lo siama amara chu Israel sarkar ta zo mahar ve vi me the chan chu Israel defense minister Israel ka chakhan ral kan be to si chuan kan top mai thei don lawa tha top kan chua zel dona kan thei pato pin kan chak ne zong den kan be dona kan tum kan hlotlin ma chu kan be zel don tin lo soi ve thonga chu wang tak chon US sarkar en tuna Israel in Gaza be puan thak khan ti khotlai ria han chol lai lok tura tiang te po kha Israel sarkar ta hen som har em dona karon soi to thira Israel sarkar le Hamas te po hian in remna nei tumin in Doha Qatar ram khopuya an in biak te kar masalama khan han neya mase Israel le US in rotnan nei kha Hamas te hen an pom thilawani chu wang tak chuan Israel sarkar chuan khata an ram ai o palaya tir ta kha ko ho Hamas te nen in biak kha om ziom lo an tia chu wang chuan be puina sele zual zokin an thlaka tin hetiang ani mek lai hian Qatar ram Doha ram hroi tu te pon an soi chu he Hamas te le Israel te hian in ram lo na thil khir khan te ne chin fela har sa hlenin an soi ve pakani chung ten di mek lai chuan Gaza khan Israel sarkar ina cholkar so pakhat zat Gaza lir theilu tur adan te kha an han ti top lei loka lir thei za chuang ni zet chu ei tur phurlu te damdoi phurlu te khan an han kal tir ta Gaza har sat na then khate chu aziom lam viu to ina langa amaro chu mitam tak ei tur nei lo te chen na mun tur nei thalo te damdoi tha nei lo te khatiang te nom wang chuan har sat na kha zual lam ero chu pan chela tin Israel sarkar point be pui hi ngorle zual zoka an thlak chun zom map wang hianin Gaza ram hi ram rang muang lo tak le ram shom tak tun din hmuna chun ania mi pui te pon an soidana chuanin Gaza ram hi mun him tak tak om to chung lo Israel sipai te na an ka phak vek mun ania wangin mi pui te tan hianin kan han ral tlan ve boka mun him lampanin amara chu kan tan mun him tak tak hi om lo we an lo ti ve mek bokani chung chu Israel le Hamas te inkar chanchinthar pakhat chu ania ti chuan a pathumna chuan Spain ram chuan Europe ram then khat le Arab ram then khat roi tu te na in to khom na a thleng a he anin to khom na hi men som ni panga pathian ni khan ne ania ram
somni Europe ram le Arab ram atangin ram somni roi tu ten kal khoma hian thurel tura hian in Israel in Gaza be chun zom zelte Palestinian mi puite a hrek la chungchanga tan ho dan tur ten ngai tu don an tum dan a an soi khatta palai kal then khatten an soi dan phei chuan Israel sarkar heng ram kal khom te hian shrek eile bar shrek to pon tum don nin an soi amaro chu he thu kan bot salai tlang hian heta Spain a Madrid group anti ho I khatiang ang kal khom te thu ingeni an thu rel kha lati fellow mon larel zo lo ni mai the chanchin kan bot salai tlang hian an thu rel thom kha ingeni han soi mai tur kan relo chanchinthar lama kan muzori lawa an pung khom me kan kal khom me ka Israel do dal na tur tele tin UN General Assembly lo ble tur tan te po Israel laka lung oilo na lan tir dan tur te Israel shek na tur te Israel laka Khawvel ram sang te tena eile bara shek na tura bo vau na tura bo khatiang chi ngai tu tura kal khan nia hei Spain ram te po hian Israel hi lo tan do ning Gaza lampang boi na chungcha Palestinian lam tran tu te ho ko khom tlat me chu phang chun heng te po hi chanchinthar beng ver tak te chu ani ve ome te chu na palina chon US sarkar chon Israel sipai te hne na tagin US te Germany khole tuini na nei kop tlangwal kum somni pariat mi Joseph Neumayer chu John F Kennedy International Airport New York pathian ni mei ni somni panga khan an lo mana he tlangwal hian Tel Aviv khopuya US Embassy a bomti puatum nia soyania chu Israel police ten an mana ti chuan US a an thon leta ti chuan airport thlo thena tum hunan thlen khan US sipai te khan police te khan an lo la chhong ani chuan hepa hian mei ni somni pakwa khan Tel Aviv a US Embassy a hian lu atuma security in lo ti din atum chu atlan chethuta amaro chu a bek a lai kha anu chia atlan sana a bek chuan han en chuan a chunga bom lo pai ani bom le puak thei thil sang sang ati pu na man ro ta kha lo ma ti chuan he pa hi Israel police ten an han zuya a thlen na hotel an wanang chingtan man ta ti chuan police ten thu ten han zofia khan US khole tu ni ti ta kha an han ria ti chuan me ni somni panga khan US police te kota an thon let ta tu na hian US kota a chungchang thui ngai tu ngalania thu zo fia chun zom sel turani wang police ten an la kol meka hetia US sarkar ina Israel ram Tel Aviv embassy nei pakhata bomti pu tu ma hetlang wala vakal hian atumber nia langta chu Gaza a Palestinian te laka lenna ana satlo to ka wanga ado dalna wanga lan tir te polo ni mai theya kar masalok khanin kan chanchinthar po konon bot seya US embassy thok Israel embassy thok me chela mi pa ka hluman lo ni to poka Israel le US te khatiang embassy na thok te tun tuwa hianin hetia beitumna rang omawang hian US le Israel embassy pheichu veng himna uluk le zul te po ngai chhovia ome atin na tok tu tan po him lo chhovia wa hetiang te ania wang hian he chanchinthar po hianin benga vervia mai pa ka engtitia US khole tuini na nei tho boxi ina anram US embassy Tel Aviv mi zuk ti bom manga zuk pe atum ta nge ti po hi zona thene chanchinthar dang te po heta henin aron thui tura ngai la tha ome he chuan a pangana chuan me ni somni panga pathian ni tho khan Turkey ram president Recep Tayyip Erdogan a chuan in Pakistan a tloa heta Pakistan awazin na hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif anin koma ram pahnih te hian ram ven himna lampang te kol phetha le eng pek chhuna lam te le veiwa na mi puite veiwa na lampang khatiang ang chi transport laba tho ho te an rem ti ania hetia Turkey ram president ina Pakistan atlo hi India tan mit lo kan ok na tur le beng lo chit kar ta tur thilania chan chu Turkey hi Pakistan lam tang takania tun naya India le Pakistan kan boina po khan Pakistan an tran ema wangin India chon Turkey chu Pakistan atran uchu ka wang khan hetia ngen na ang chi de Pakistan in tan to em pa ka chu wangin in thian Pakistan hena chon Ramrika na fiak pol te an thlop thin hi top turin lo hril ve teu tin an phut thu kha India External Affairs Minister Jaisankar Khan press statement
men mang kha na soi chok nge ni kha chu wang chuan hetia India le Pakistan kan han boya Pakistan lamtang Pakistan tran ron tina em tu Turkey ram president dina Pakistan atlo hi India ram new sa po alo lang choi ya chu wang chuan kan han thlir tel lo thei lowa ti chuan heng ram pani te hi tun hnaya India le Pakistan kan boya po an thawang te in hau to na anin thlop thu te tilang tun ni wangin India po hian Turkey ram hi athin rik chawin angai thei lo tan chaw viawa tin India sarkar phei chuan malakna anei zinga Mumbai airport a en ni Turkey ram company pakhatina hetia sumdon na anron nei veng chi taka ati top boka chu wang chuan Turkey lampang hi India sarkar hian angai na lo chaw viawa hei mai ba ka hianin Turkey ram thil siam tam tak te India mi puiten tuna hian an tui thlar chhotana an kom ser chhotana an leidu lo tana ni hei eitur lampang te in cheina lampang thil te rim tui the engeni perfume kan tiang chi te kha India mi pui tam tak hen tun hen Turkey product made in Turkey kha India ram chunga hian an leidu lo tan chowa thil Pakistan le India boya wanga Turkey na Pakistan lam aron tan lut to ka wang khan India mi pui vai ho lungoi lo hian Turkey ram thil reng ka lei to don lo tiang chi kha yangai danan nei thar chhona se me matin online marketing online a thil cha na thin Flipkart ta le Reliance te pon Turkey ram thom na siam chua te chu an site atangin an da bo mek boka Turkey made in Turkey thom no ho kha Flipkart te le Reliance atang chuan a cha thei to don lo ni om tak ani bokani hei ba ka hian India rama kholzin en kol tu tam tak company tam tak ten Turkey ram kal natura katiang anga man lak na thin te tin kholzin ngei te po tourist kan tiang chi Turkey ram kal tum tam tak ten hotel te thoda ticket an lo book to ta khan cancel rui ani chu wang chuan tu na hian Turkey ram a India atanga kholzin zu kal thin te kal Turkey ram a India kholzin zu kal thin te khan Turkey hi tlo ri lo ta pon tuma chu wang chuan India rama tourist ang chi te po khan tun hnaya hian India an thlop si an tirnan Turkey ram tlo an tum lo chhotana tin tourist operator kan ti khatiang ang chi kholzin en kol tu company ta khan Turkey ram tlo theina sumdon nan kalpui thinang po khan ti top chho deuh mak loma chu wang chuan Turkey ram le India ram boruak khatianga Pakistan an han tlo vela hian alo thar ema chanchinthar thlir zauna hian kan han thlir tel vela bokania ti chuan a porukna chuan Bangladesh ram kan ram thenom hian thlir zoi donila Bangladesh chuan India ram company longsiam tu company Kolkata munpui nei Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited te nena longsiam na tura contract in biak rem na cheng vai bel che za somriat point pahni le panga an nei chu an nuk tok ta thuta hei tak hi India le Bangladesh boruak achiat na lang chiang tak pakhatania tun hnai lo ka in kan chanchinthar thlir zauna malama pokha kanon soito a India ramin Bangladesh sarkar ina Bangladesh atanga thom no te bungro te non thon chu India longchol mun an ron tom ve thin hei Khawvel ram danga tanga an sum don na lo lu tur le an thon chu ang chi India longchol na ten ron man ve me thin ang kha tun hnai hian India sarkar in khatia longchol na muna thil ron thon chu ve te an man thin kha up phal sak tak lo wang hian hemi Bangladesh lung oil lo hian a chan let nan India rama longsiam tu company Garden Rich Shipbuilders and Engineer Limited te nena contract an nei hei tam thawani cheng vai bel che sa somriat point som ni panga an nei ta kha an non ti top mak boka chu wang chuan India le Bangladesh boruak khi tlem hi chuanin a in ngir ngo chho ve na sa ni Bangladesh sipai ho tu chief army chief anti general Wakar Usama na chuan an ram hroi tu Mohammed Yanasa he Bangladesh a hian ram hroi tu ngetan lan nei lawa interim leader acting leader kan ti donami chief advisor Mohammed Yanasan ro rel beka ti chuan he an sipai ho tu general Wakar Usama na hian heta Mohammed Yanas an ram hroi tu partne na hian kumin December thlama in thlan pui hui hot turi hretirna penia soinia mase ena sa hian in thlan hui hot hi atum hnai vai lo le thung dia soi te pon boka chanchinthar sang hi chu I kan lo hret to ome chu ti chuan hemi an Bangladesh sipai ho tu general Wakar Usama hian sipai te chu mi pui thlan chu ro rel
tu te hne na chaw an in report an dua in than an nei theilo ni chuan iana sa hi ban tir mai po adu hial mai thei ti khopin tongkam te aron neya chu wang tak chuan Khawvel chanchinthar sang sanga ni thum liam ta lek khan Bangladesh interim government an hroi tupa Mohammed Ena sa bang don ti te army general in bang turin ti te khat Khawvel chanchinthar sanga alo langa ti chuan Ena sa hian tun hnaia hianin National Security Advisor ruat thara hetain sipai ho tulu hi aron lem lo a chu ba ka amiruat hi America lamtang dia hriatan ni wangin sipai ho hi an lungoi lo hle dia soinia ti chuan sipai te hian Bangladesh a sarkar na an kalpui mek dana hian Barmarama Arakan state anti keini Mizo ten Arakan te kan soitin Arakan state dana tanpuina kongzon an tum chu an do dal ni nan soya hi nge niang humanitarian corridor an tia tanpuina hatiang ang nge ni kong vasil pheina turang chi kha a omni nan ria hei sipai ti hian an du lo ma chan chu he sipai ho tu tena heta thu chuan ron ne hian sipai lam hian he tiang thu le hla hi chu mi pui than lal te chawin an ngai tu tur ania tuna sarkar omme ke chu arwa ta in ruat mi pui te ponan thlan ni lawa he tiang ram dang te ne na anin lai chin na te le ram dang kha tiang ang malak na aum na tura kha chuan mi pui than lal te chawin kha tiang thu thlu na ka siam se sipai te hian an du ti nan soya chu wang tak chuan sipai te hianin kumin chung ya ram in than pui hoi hot turin iana sa hian nor na sa hle ani in an soya sipai ten an do dala wang hian iana sa kai thoi sarkar chuan hetiang ang malak tumna Arakan state ta tanpui na semna tan tur malak na an nei lo thuan hon soi ve ngal poka ti chuan an in soi fiana chuan United Nations hna helai Arakan bial vela bi puite hna tanpui na le dam doite pek lu theina tur United Nations hna tanpui na om theilo mi tin kan soi pui chau ni malak tumna tak tak kan nei lo tin anon soi fia vele thum poka tin iana sa sarkar hian chitagong longchal hun po ramdang mi te en kol tir an tum nia soi nia hei po sipai lam hian an du lo hle pokani Bangladesh le Pakistan chukan hrianga in Muslim ramania tin hei India ram tiang lo tak hianin sipai ti hian sarkar pai thlain an thu noya sipai sarkar ten din fowa khi kan chak bang Burma te po sipai sarkar ni mek hi chu wang tak chuan sipai thu nei tu te sipai ho tu te thu soi hi poi mo viau thina chu wang tak chuan an ram mi pui thlan sarkar te le an ram sarkar en kol tu ten du khop lo ni chuan sipai te an pai thalong long ve thei to pokani kan thredeng tur chun ni kum July thla khanin Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina po ni pui te lung oi lo pung khomin a inan an lu chila khata tak khan an ram sipai ho tu tuna Zamir hianin Sheikh Hasina kha helicopter in an ram chuasan mai turina shrilani kha khang te ni wang khan Bangladesh te Pakistan te Burma te chun sipai te hi anin luling viau thina India ramang lo tak khan khang te ni wang khan sipai ho tu pai na tongkam le chanchinthar nei tak fo hi chuan khatia an ram en kol tu iana sanena an bo ruak that vak lo hi chu alo lang chuak chiang viau ta nia soinia hetiang bo ruak aum te tak nuai wang hianin Bangladesh interim leader Mohammed Iana Sahian banatum nia soi ania Khawvel chanchinthar poron luakhat viawa Mohammed Iana Sahianin ramro rel na ka kalpui tum dana le ram siam thatna kalpui ka tum dana thil theilo tam tak le malak na chaklo lu to ka wangin he ram kai hroi hi katan omziom lo ka bang bai nge ti tong kam te pon nei nia soi nia ti chuan me ni som ni pahni ni nga ni khan nikum July thla Bangladesh boya a boina ron chok chuak tu le hruai tu lok pathum Mahfuz Alamate Asif Mahmud atele Nahid Islamate chuan an ram hroi tu pa iana sa hian hmuwa ti chuan bang lo tur te poin an ngen nia soi nia anin hmu tuk me ni somni pathum zir top ni khan iana sa chuan bana tum lo ti in Special Assistant Chief Advisor Special Assistant Faiz Ahmad Tayyib chuan aron soi ta ti chuan tuna chanchinthar lo om ta chuan Mohammed Iana sa Bangladesh ram hroi tu pa hian bana tum ri lo ni chuan alang ta ni ti chuan Mohammed Iana sa hianin Bangladesh tol chung bo ruak hi tuna hian a boi ti hi pom viau ni te pone langa tin chanchinthar sang ata polo langa chu wang chuan an ram political party lian pahni Bangladesh Nationalist Party BNP le
Jamat i Islami phroi tu te po me ni som ni pali in rin ni khana koma hian in komna hian Bangladesh Nationalist Party te hian kumin December thachunga in thlan nei an rota tin chu ba ka ya na sa hi bang thut tur pon kan phut lo cha ama ro chu ma the yang pera in thlan hoi hot tur ro chun kan du che ni en tia tin heta political party pakhat Jamat i Islami te po hianin amat phei chuan yana sa khapang tur khanan han karna sa khapa maro chu hetia mai chanan hanin muta ka hi chuan yana sa chu ram siam thatna le in thlan kalphung siam tha chu ta chang chuan in thlan hoi hot turin an ngen boka yana sa chuan thlop tur thu te le ram siam thatna mu mal taka nei hnuwa mi pui thlan sarkara thu nei na hlan turin an du thu te po an lo hril vela bokani ti chuan heng political party lian pahni Bangladesh Nationalist Party le Jamat i Islami te hianin ahma tang te to khan Mohammed Yanasan in than lam reng reng a soilo khan dem thu te chanchinthar sang sang ate han non soi to thina kan lo mu thina khang te ni wang khan Bangladesh ep to pol kan ti meidona mi tu na political party lian pahni hi an poi mo hle do na chan chu sei khasinai party awami league kha tuna Bangladesh roi tu Mohammed Yanasa sarkar hianin in thlan chu theilo tur te le khatiang khanin an ngeni an khapta chu wang chuan awomi league kha political party angai an ni tari lawa a chan po Bangladesh sarkar ina ngeni apom tori lo ni chu wang chuan an ho tu nu sei khasina India ramatlan chedei boxia khanga wang khan tuna anram political party soi tu lianan mo po awo mi lik te chu ko an ni veta lawani ti chuan hetiang borok ani lai hian India ramatlan semek Bangladesh Prime Minister Hlui Sheikh Hasina point social media yana sa chu an ram Bangladesh chu US ne na ashalta ti na lo pu ve thunga apu na chan po US du dan angin heng thil tam taki yana sa hena kalpuya chu wang chuan Bangladesh chu independent ram ba ni ke ding ram kan dia tu ram thu noya ma kan kun ngai lo ma se yana sa chu tuna hian athu nei na kai shoi ram kai shoi a tho mek na hian ram dang te du dan ang le Bangladesh du dan ang po thlir hang thiam loin thila kalpui ni te pon aron soya tin athu soya hian ama political party apa hawa tangan lo din to awomi league in thlan chu thailo tura Bangladesh sarkar en siam po chu demomati thu te poron soya sei khasina hian thu thar ron nei vele boka ti chuan Bangladesh a hian tuna hian sarkar na thokten anram kho pui da ka le kho pui len sang sang ate lung oilo nan lan tira nimin pathian ni me ni som ni panga thleng khan ani ni na tan sarkar na thok pol lian tak tak ten yan ram sarkar hun pui ber secretariata lung oilo nan lan tira ni ti chuan sarkar na thok pol dang te pon zirtir tu pol tho te pon tho tan ni me ni som ni paru ka tanga nan tholo tur thu te tin sum dong pol chen khat te pon sarkar tu na yana sakai shoi te na an rorel na dana thil tam taka an lung oilo nan lan tira I sum pe pun dan tur chung changa te sarkar ina khatiang ang malak na sang sanga neya mi puita tan ham that na ani lo zia ten thre na wangin do dal na le lung oilo na te an huai hot chom mek boka hetiang anga sarkar na tok tena lung oilo na ni zet an nei to nu hian he tuna Bangladesh sarkar ina dan thararon siam Government Service Amendment Ordinance 2025 anti an duan chu pathian ni me ni som ni panga tlaya khan man thei turin sarkar chon thupek aron chaw lui ta tala heta hian boina te sarkar hatok tena an do dala heti he dan thari manglo tura lung oilo nan lan tir mek laya sarkar en aron kaltlang puita atum ta hi boina lian thamjok te chokangam ti chu hunin aron hril benga he an dan thara hian sarkar na thok te chuan sarkar do dal zonga ma sarkar phal lo ang chi khatiang lung oilo na lan tir ang te kha amale ahu ho te tin mi malina khatiang ang sarkar do dal tura ba sarkar dulo ang zonga malak na nei tura anin tiam rol ani chuan shem then ni tong tiang chi le misconduct an tia chu ta tak chuan na tang te pun ban thei mo chol tir thei khatiang chi te ani dona wang kha dan sakei ve kha an dulo em ma maro chu Bangladesh sarkar hen tu na hian kan soyang khan me ni som ni panga pathian ni tlaya khan he dan ni man tur tin
thu pe karon chhot ta bai sia Bangladesh a hian sarkar hnathawk te atang sipai te nena an boruak chhia mai ba ka khat sarkar hnathawk te nena an boruak hi aron so sang ve thei tho boka chung chu Bangladesh lam chanchin ania hetiang boruak kara hianin Assam Chief Minister Himanta Biswa chuan Bangladesh sarkar kai roi tu Mohammed Yana sale Bangladesh ram rim hi social media man thin X a hian X to Twitter thin khan ne katapang khan Thu Thar aron ne ya aron kap de hlakani athu soi tar lan na chuanin Bangladesh a chuan an ram leilung om dan a arngong chini an ne ya arngong chu chicken neck asap to ganan tita hey hemi Himanta Biswa ron soi na chani kan soi lokanga Bangladesh ram roi tu Mohammed Yana sakha kumin February March thavelami China hanjin khan thu soya han nei ni chuta chuna thu soya chuan hey India map chu kan enanga India mar chaki ar India map hi ar lem ni ta se India mar chaki alu ania ti chuan a ring rek lai kha Siliguri corridor anti West Bengal khulaya Siliguri laya khwanin Nepal le Bhutan te nena Bangladesh te nena ain ri na lai khu hey mapa India mar chak le India ram mainland India ain zom na lai chicken neck kan ti thin hi helai hi India ram hian chicken neck anei awangin India mar chak zong zong te chu landlock antia landlock ti chu I khomolina a hual vel ram ani awangin India ram tan chuan en kola boi thlaka Bangladesh hi a guardian of Bay of Bengal Ocean tui fin riat en kol tu kan ni e chu wang chuan China ram company te hian Bangladesh a hian investment ron ti chur ro Bangladesh mai ba kha India mar chak zong zong a po atang kai chawang tiang tong kam te ron ne ya tin chu mai ba ka tu na India le Pakistan boina kara khan Bangladesh sipai ho tu pension to khan India in Pakistan runa ni chon China in India mar chak run ve ngalin op ve ngal se ti tong kam te ron nei boka khang borok ani mek lai khan chun nimin me ni som ni panga pathian ni khan Assam Chief Minister Himanta Biswa chon hetiang borok thu thang velak om te noi kara khan Bangladesh kharon kap ta ni Mohammed Yana sak kap let ti nang deu nia ar ngong chicken neck chu nang ba ni Bangladesh ramjok khen patnin lo nei renga lo ma tia chung te chu kilometer somre ta thui north Bangladesh corridor ania hey video hen khami Mohammed Yana sa Assam Chief Minister rina aron ka na khakalo da ga in thathiam mayang chuta chuan West Bengal a Dakhin Dinajpur atanga South West Garo Hill in Karania tina pahni na chu kilometer somni pareta thui Chittagong corridor ani le heta hian South Tripura atanga Bay of Bengal tui finrit in kar ani thunga heng corridor pahni te hi apina mo dan cha ni chon Bangladesh ram hi ei turin tla sam thoi ang tiang chi de hlak khan ron ka pani chu wang chonin Himanta Biswa na Bangladesh ram roi tu te ka na hi Twitter a hian lar via tin chanchinthar sang ata polo laga kan han thlir ve shuma hey Bangladesh nena notice India marchak kan in zom veka wang hian Mizoram hian akal po na kong kan nei thalo ber zoka Meghalaya te Tripura te pheichuanin Agartala le Dhaka in kara te hian bus service tin tun hela service re gem kashelawa khang te khan yatin khumi Meghalaya Garo Hills nampanga trapo khona in kalpo renga ni khang te ni wang khan Bangladesh hi India sarkar tan hian in thlir ruk verenga ngai ani chan chu tun hain China ne in bethana samai sia notice India chungchang India marchak chungchang ten an ram ho tu pa berin China jin tumin han soi chok tak nge ngia heng te ni wang hian in India intelligence ho po hian an beng an chevia in an mit te pon len thavia in rinoma khang borok vel kara khana Assam Chief Minister Himanta Biswa chonin aron soi chok te lola Bangladesh ram hiron ka pa laulo sak sak khop me India marchak chu helaya ar ring rek a hian in dang chatila enge ni adan cha thei tiang chi ar soi kha ni Bangladesh ramjok hian in ar ring rek chu pahnin lo nei reng jok rom tin an ram landscape an ram map kha aron highlight a chicken neck anti ar ring rek pahni kha an lo nei reng lom tin aron kablet ani chung te chu Mizo tonga han soya a background threat lo chung kha ngai dam lo mi them war chu kan threat ti sawa kan soi ver shom ne chu ti chona pasarena chon nimin me ni som ni panga pathiani chon lama khan Manipur a mei teit lo ngai pol kan ti don nge mei tlei pol shim in zom khom pol kor
Coordinating Committee on Manipur Integrity at lam toy ko komi an ti te chuan imfala lungoi lo nan hoi hota larsap chen na inras bawan lampana mipui sang engomazat an kalain police ten en indangin buaina achuaka thata hian police te rapid action force an ti khang an sipai tha rual ho khan mei khu bom smoke bom te mitui tlak na hlo te mangin mipui te hi an tar ta kha boina lian tham a chok lo ta nia soi nia amaro chu he police te le ko komi pol te in nor na vela hianin mi pariaten liam an tuar nia soi ni pokani ko komi te hian tun hnaya an lungoi lo na chan chu sirui lili festival ukrul districta an neya akal tur chanchin bumi phurtu state transport bus chu manipur ti injiak chu ti bo ne wangin anung oilo na hi aron intan ne soinia he sirui lili festival a hianin chanchin bumi khatiang press meet khan an phura amara chu manipur state transport bus a khan manipur ti injiak kha check post pakhatan kalsak lai khan an pai thak sak ne soinia wangin amot lo ti re saka moni ani wang khan heng meitei tlomngai pol ko komi te hi an lung oilo ema meitei tena anram an mangai siale manipur an hau nat sialan tirnan lung oilo na hin lan tira chuan lung oilo na lan tirna chuanin meni som ni pali in rin ni khan governor manipur hi tuna hin president dula nomma wang governor thunin hoen oma ajay kumar bala nena khan thupa choina ron siam turin an phuta darkar somli pariat thunan peni amara chu manipur governor ajay kumar bala khanin khatiang ang an phut ang thupa choina ang kha ngai dam til nang chi kha aron siam lem lawa chu wang chuan meni som ne panga pathian ni khan an hanin ko khom tak tak men lungoi lo na khan lan pirta tin governor mai ina thupa choi mai ba ka hianin an state chief secretary te police sautupa dgp te tin security advisor te po am banan phut bokani ko committee hianin hetiang sarkarina malak na anei a hianin andu khoplo governor hian thupa choina bongai dam dil na ron siam lawa chuai chuan a thui chiang tu tur inquiry commission din saka chu ko committee en lungoi lo ni governor ka tang gaya thupa choina hriat kan du en tiama se governor hian ron ti lotlin saklem lawa chu fang chuan an lungoi lo khan punkhom na khan thokta ti chuan police ten en norview nia soinia ti chuan ko committee hian meni somni pasari thole ni hian delhi laba ministry of home affairs thunei tu tenen an lungoi lo na zuk thlen an tuma chung chu lamkalan tirdon nia soini poka tin ko committee hian in governor ina an thilphut ati hlotling lo zele chuan a aina sa zoka nora malak te pontum nia soini poka manipur boina hi hetia meitei le zauna thlak te an boi are chhoviu lai hian hetiang ang chanchinthar te kanan mulya manipur remna le monom thina tur kong rang hi alarem lo deu mani chu ti tura dia azo na thlak ngau pon ni chong lovin khatiang ang an mani meitei le sarkar in kara te po boina ten han chok thar vele te hi manipur tan po a remna le monokong zo hi alla hla deu mani chu han ti tur te po ani theini ti chona top na pera chuanin chanchinthar thlir zauna thui ta viawa amaro chu hei top nan kan han manganga rashtriya janata dal rjd ho to palalu prasad yada fachuanin afapa upaber tes prata yada fachu an party atagin kumruk chunga tan a shremani ti chuan chu mai ba ka khan an chung ko tanga khatiang inzom na an nei song song kha he tes prata yada fa hi kan chung ko nen po inzom na mumol kan nei ri lawang ti hialin thu thar ron ne ya he thil aron ti na chan hi te sa hi mi pui tlinga ni to a ama ami mala har sat na te po alo nei ni mei theya ama ra chu mi mal har sat na te alung oilo na te achak lo na zong zong te hi mi pui van tlang hria ta mi lak tlak lo lutuk ka fa pa upa ber hian hetiang anga kan chung ko kal phung kal pela aron in puang chok aron lan tir hi kalom lo ka du lo chu wang chuan party le chung ko tangin ka not chuak ati meng chu
ka chol tiri ania atia ti chuan kan chung ko le kan party apo in rol na mo thu nei na engba anei to ri lawang ati ni chu lalu prasat eta hian a fa pachung chang aron sai ne ti chuan fa pano pangjok ki chu tuna hian party a hianin an how to ania chu deputy chief minister ta po an ni zoi to kha ti lalu prasat eta fa fian a fa pa upa bera hi test prata pa hi he tiang taka chunga chanchinthar ron ne ya shremna lekta kan ti chuanin facebook a mani deuh lakhan test pratap yada fa hianin aron Thlirna khan mei chia pakhat mangai deuh ka neya heinen hianin reita kanin zui to kanin ngai zonga ti lampang hoi kha aron po sa chu lalu prasat yada fa te hianin andu lo ni khatyang ang mimal thil in ngai zona thil ang chi te pai chu an ni bihara te pai chu politician chung ko hlun mi thlir reng ten nia chung ang chu khatyang kha mimal thil khatyang le a chaklo da thil ang chi kha ati lang tur ani lawan tia tes pratap yada fa hi pathloi nia an kumsang ni som pariat khan an chief minister hlui bihara chief minister hlui daroga raya tunu aiswara rai ne ani neya amaro chu anin net tranga tharai lo te khan aiswara rai hianin blalus prasat yada fa pates pratap yada fa hi achwa sana ti chuan ani hianin apasal hian ti du da tin apasal chung lalu prasat yada fa chung te po hian engani anti du da de unia so wang khan anin thenta amaro chu hetiang anga anin thentak nu a hian engani test pratap yada fa hian in then hi lan na de une mangai na hi lan na de unge noi chho view te po lo ni mai the khang anga ni wang khanin facebook a thu thar post karon ne ya chu wang chuanin apa lalu prasat yada fa hianin alung oi lo hle a chan chu kan chung ko min ti ming chia ti niang chu wang chuanin anat chwaka an party tangin tin an chung ko ne na in zom na nei renga po ani hi chun malak ta engma nei to lowanga tia amara chu test prasap ya test pratap yada fa hianin at thu post na kum som pani zet henu ne hin kain ngai zong to a kanin mangai ni ti velaron post kha aron in saifiana chun ka facebook account hi an hacka chu wang chuan ka ke ma ti ni lo hetiang ang thalak le eng lo te po hi edit chop pe ka nia ti thu te po in saifiana aron soi ve thunga amaro chu apa hi chuanin ka soi to ang khan hetiang ang thu ho engeni moral chhelutuk le ma ni mi mal chaklo nang chi social media ron taran hi chu ka pom zam theilo ni atia chu wang chuan a fa pa upa bertes pratap yada fakha khatiang khan chunga malak na ne ya chungte chu chanchinthar poimo na nei si lo ambala chu india ram politician lar ve tak chung ko te chunga thil thlenga ni wangin chanchinthar a hian india ram chanchinthar sang a hianin alo laga chu kan han thlir chau tel ni sela ti chuan chi sang kan thlir kol na satle mai ti khan kan du tok le photaga kan video te min lo hlut sak thina kan lo ma chu ti rol ro chuan Tunlai Khawvel hian viewer hi kan nei tlem chho le ta reu baya kan tlan ve deuh lek chu ngain ka ria chu wang te chuan like ma ka khan comment ba ka khan whatsapp group sang ate social media sang ate khan lo share chong ve thin ula te chuan ngai thatu kan tamanga kan viewer nei te po kan pung chho le theina rin oma nang ni na min tran pui lo chun tran pui tu dang kan ni chong lo chu wang chuan in thopuina in thop na kha kan ron ngen le tin hei ba ka hian subscribe lo te khan lo subscribe la ula subscribe ti khabi kan video politics le Thu Thar Thlirna episode somli palina tin ziak phei asira in phone a bi kan choi ka phone a in kut dinglam omna zone ang chi a subscribe ti me tur alom chon in la subscribe lo tan he channel hi in subscribe to no chon me tur om to don do ni chu wang chon subscribe ti kha adumin ai a omanga chulai chu in han met ula ti chon han met wang ula subscribe ti bo huna kan ka chadel in subscribe ti na niang ti chon in subscribe chon ek tin nge heta video thar kha post pe kha in lo muin in lo rangal zung thei don ni ti kha subscribe hlok na te pon ya kan han soita du ni chu ti chon kan du tok le photang